O le kusi lea, ngā vele loia sili. A leo wa koe suru o le ofisa loia sili. E ma ese loia, e ku mo leo leo. Ai le ese mo di anga loia sili. Wala, o se se o la koka umfa se mo di anga. O le mera leo wa kupungei, o se, koe ki lawa whapeo, it's a corrupt case. O ngei, sa fai ele whamsingonga o le kua whinge fo i alise, o le whaakolu wai lea nga wala au le whamsingonga lea. O le kaimi mua nga wala au le whamsingonga lea, sa waku ia leo ma le lako karsanga. Ele i maukua lako sangiunginga, o nga koe koro la ia lea. O le koronga whaalua, nga koe fo leo ma le whaapunga whaapea laua finalize mea uma ma aile i mauku ele i maea o nga avela ia leo karsanga ale loia a kako ia kau ia loia si ko finge fo alisi e kula vongo koe whaamon le mai lako mon mau ma lako sanginga o le asola nge lenga ko mai aile ia le aso e mwhai o ko mai e wako i leo wa mai umala ko meia sa karsanga kolo o le whelo inga lange wa wako foi wa sui foi si whainga wa karsanga wa avele le case i oile le official lawyer sili i loia lawyer sili ia po lawyer sili fo sa kau yesin kako susuanga foi mesin kako siningia po la me wa avele le case o le lawyer sili bala ko officer o le famkalanga eseng maua mai o le mele o le conflict of interest ia po se sokanga vavara laka ngisi o mori mau leo ia ma leo pe foringa mai le laka fuke nga ilava ia mori mau leo laka ia ai o le fo mo mariskala o le loia le ale official lawyer sili le ka wavenga le case le o le malanga mai ngingu sila yanga trainings ya po ngia onga po semina o le mo ku le po la kongo ko nga training le sa wele le loia le ka ku nge mo ka avele fam singonga le e kele lava la le nga sa le e ka wali ali mer case le wa le foila wa ko kolo asa ka sanga la loia ale ko fingalise masalo ole kolo mulmuli le wakau dismiss le case falling on ngal kolo ai ele o boku ia mau leo ole la kolo ila so kolo o ai finge yo yungi ia masing fo wa menge ya la skolo la yungi le fai kongwale le case le misai da sole ko mala ele leipa ka ko wo mo se ungole o le case le ia mangkofo o mori anga nge leo ma ko de mo o le mo le case le ele ngi la ko mo mau ku o yai mai foringa mai fa si vai o la ko mori anga le pa fu aku i me yo ka ko vai ai mfalongo yai mfai kau yai e sambe wale onga koro pea ma fai pea wal o poringa pe mo la vol fam singole o talasa le o fai le fam singonga le o ke le lopo e sambe wale onga kuai onga fa muka le case le pe fai o fainga le koro ala ko anga morianga ai wa ko le lava ia sangunga ia ai me se poringa mai o kom singole lo le kele inga kula i mole kula a leo il mori anga le e makua le ai lava se ni mafu anga kakau e kakau ai onga fa or case le pe a fai e fua mori anga ale mori mau i mei o kupu makua fo vanga o lisi vanga sili onga kaua i lau vai aku. O le kusi lea, ngā velo ya sili.
a leo o koe suri o le ofisa lo yesili e mai se lo ia e ku mo lo ai le se mo di anga lo yesili wala o se la ko ka se mo di o le mera le o kupunge o se ko ki lava fa pe it's a corrupt case o se case e pio ma se case ele fa baya ma se case ele kong faya e ka kau o nga nga solo ia le kusi le nga vaku ele mori mau e su e ai fia me e ka kau o nga su e fia me le kusi le e ka kau o nga kufa kasi lo ya sili ma leo ma le miskao o leo ma le ombudsman ma le aur malo e fa malo sia le su e nga o fengeio o fia me langa o ngai o fengeio le o ko inga ma kusi le mo mako fai kau yai o se kusi e mo kwale lenga fai o se kusi e mo kwa fa ko poinga la fai kau o se kusi e mo kwa mo i la fai kau ma o se kusi e le ongo challenginga a ese kaka kau ngalu iar kusi le o fia me nga o fia me la kau ngalu iar kusi le ele kau nga fia folo ya leo ele kau nga fia lo ya sili nga afia me lava kau nga afia masawa lui me ia wa ko ia mal fonga lo ko ia leo ele ia mase me ko ia leo ko kus ele ai mase me ko ia lo sili ele ai mase me ko ia min ska leo ele ai mase me ko ia le ombudsman ele ai mase me ko ia le al malo nga afia me lava le ko ia e kau fo male manga ya kailo inge ke usa se so manga ai fa peso manga wa ka kau ile fonga fkalai po se foi pule o nga fai se la fo kongo parmengi inga ia kalifia me i me ia wa sala la ulungole i kusia pa war kalifia me le ai ale fa wa usu suenga la ko ia la kalifia me ai se ka ko fa longo se kalifia me kakau foi uma califia me ioe afa ioe Congo resign ai fa o persu swengale ai fa linga mai le kako pisi lava the minority government o kako pisi il ko ongo kako pisi il fungang il ko iva o kako pisi ila foi fa ngei ma court cases ia fa ngei ma fa singonga ia fa ngei ale ka kia me al fa ngofie ia ka wen fa malo fia me mo ka kau o nga vave o fa malo fi merkeislia ale lava saru lava pe lava le se me okup a ke fa ya ko ako fa ka kusi mai mau panga fa kanga ma ise kulanga ka o ka ko ilo ingar kusi wo mo ma ko kalongo inga skase po kalam ma le sunga fo lo ya sauni ya ma sunga fo ya siaka ai ole kalongo ingar kusi wanga o se va ai laukele nga wanga se vai laukele leng makaloinga eva ko se aka fa kai ole maka up mal mele kup ai mo keri ole loko on ka up ole ka kier fam singo mai ka kier fa penga mai mo keri fia kango yai se uma mal fam singo ai ole mele o foi e mo kwa o fora vai ile mo kanga ngelo ola ko le fel mo lianga lingla ko mon mau leu ka mangi mon mau ai mai fike ngai mon mau ele nga ka fike ngai mon mau le mau ku leu foi sui o official wa sui o lo le fangol official lo yesi a lo ya fango o le si kusinga ave lo yesi o le si kusilanga ave lo yesi le nga kopia ile kom singo lo male minska lo le nga fa ngar kom singa e fa me nga pepelo le spokalama lenga ngofo ma fa la fa perkusi ma fa mai or kusi le uma me ai fa la mer kusi o ko ka se o ko ka se pepelo ya pepelo la nga le o ka ko nge ya or kolo fa ko fa mer conflict of interest o nga o isi o mo mau ma leo wo fkenga ele o wala va nga ole o lava nga mafuanga e cancel el case pe
ka ua le se case pa fa pe o solo for the case mole o lava e nga e ka me ka fam single a ja me wala i onga ke le ma fo nga ka wa onga le fa wa nge fam nge case a le lava e a lau lava ma fa kanga e koso ma kolo ke lo inga e alu kupe lo ia o ke masalo e alu kupe li se lo ia ya o ke masalo foi alu kupe a lau taxpayer ma lau la fonga i lo ia a leo ia ko kongi wa ko kongi el malolo ia leo ma lo ia a fonga lo ia silimba ma fenga malo a alu skenge moni maue e ko kongi langa lo ia e lo le mele le ka faile ia el famsingo mai la kongi e fai ia o se mese ma se fai unga le kalfenga i la umai ka wa o se mo ko apio pio mas ko nga fainga ele kalafenga